Iskreno, ful mi je teško pričati o ovom. Zapravo i nije možda toliko teško koliko mi je dosadno i depresivno. Draže mi je da se ovdje zajebavamo, ali to je život. Nije uvijek zajebancija, jel? Tako da, upozorenje svima, ovo će vrlo vjerojatno biti mnogima dosadan video. Nitko ne voli slušat kukanja i tuđe probleme. Ili sam u krivu, ne znam. Ali znam da ima nekih među vama koji me pratite i proživljavate slično. Ili isto što sam i ja proživljavao. Znam to jer smo se par puta dopisivali preko Instagrama, jel, primijetili ste neke stvari pa pitali i to se onda pretvori u puno tipkanja. Tako da sam došao do zaključka da koliko god se meni ne da pričati o tome jer me to deprimira i šta ja znam, to je jedno razdoblje života, taj jedan detalj koji se ušuljao i razmrdava mi svakodnevnicu. Toliko možda nekome ovo puno pomogne, ko se dugo već bori s tim ili tek je u počecima, znaš ono. Pa ako na vrijeme prepoznaš problem, možda ga lakše, brže riješiš, ne znam. Ili možda probate nešto od toga što sam ja probao pa nešto olakša. Jebi ga, tak i kak je. Vele da nakon 30. tijelo uglavnom kreće mic po mic pokazivati neke tvorničke greške. I evo, kod mene se to pokazalo točnim. Aktivirale su se te autoimune bolesti. Dakle, to su neizlječive bolesti za koje doktori dan danas ne znaju zašto su tu, zašto se pojave, kako ih smaknuti, izliječiti. Ali postoji niz skupih opcija da ih se stavi pod kontrolu. Možda. Tako da težak je život s njima, jer se u pravilu ne vide i ne bole jako, ali svako toliko se upale i onda se vide i onda bole jako, a život ne staje, ne čekate, moraš funkcionirati. I najgore od svega, dugoročno, je to što borba s njima deprimira, Posebno ako ste sami. Doslovno se želite zatvoriti doma i ne izaći van više. E sad, autoimune bolesti su nama od rođenja, navodno, jel? Ali ih aktivira neki veliki stres. Odnosno, s obzirom da smo stalno, konstantnom nekom stresu, koliko smo bombardirani, em prometu, em na poslu, em na reklamama, to je vrlo vjerojatno neki veći stres od tog stresa, nešto s čim se tijelo prvi put susretne. I onda sav tvoj imunitet pošalje svu svoju vojsku obrane na tu liniju. Tako da tamo di si genetski predispociran najslabiji, genetic and shit, tamo onda tvoja tvornička greška izbije. Kod mene se to izgleda dogodilo s koronom, to je moj zaključak. Jer, ne znam, nikad nećemo znati. Znam samo da sam po prvi put u životu imao gripu. 3-4 dana sam doma umirao od bolova u kostima, zglobovima, temperatura skoro 40, onak niš ne pomaže. Samo jedanput sam odležao to i prošlo je. Taman u to vrijeme se puno pričalo o koroni, bilo je po svim vijestima stalno, ali kod nas još nije bilo testiranja i tih stvari. Tipa tjedan, dva nakon tog mog umiranja i preživljavanja, mi smo krenuli s testiranjima, lockdowni i sve ostalo. Sjećate se nažalost toga i kako je to išlo. Moja teorija je da mi to nije bila gripa nego možda stvarno korona. I normalno je da je doktorica mislila da je gripa, jer svima nam je trebalo par mjeseci da prihvatimo te neki virus iz Kine koji je stvaran. Ali kako god, za moje tijelo je to bilo novost i vrlo vjerojatno je sve svoje resurse dalo tamo i obranilo me od toga, ali je obrana popustila negdje drugdje. Jer sam na desnoj nozi, na palcu, primijetio neke promjene. Nekako mi je djelovao ko da veći, pa onda osjetljiviji, nije bolio, ali znaš, drugačije ga osjeća. Pa nokat ko da je postao malo nekako žuči, pa se nokat malo zadebljao. Sve znači u razmaku par dana, pa se podigao od palca malo, od mesa, odvojio. Sad logično, internet mi je rekao da su to gljivice. Mislim da sam snimio i video o tome tada, ali nisu bile gljivice, jer sam brzo isto primijetio i na lijevoj nozi. I onda se krenulo širiti na ostale prste na nogama. Prsti su otekli, nokti su otpali, onak grozan period je to bio. Sad zamisli tretman svaki dan ujutro i na večer, onak mjesecima. Namakanje nogu u lavoru slane vode, tople, pa kapneš onog ljubičastog hipermangana, pa to moraš dobro posušit, pa mažeš s kremama, pa kapaš korijen nokta, pa zamataš svaki prst na nogama u zelje, jer djeluje protuupalno, jel? Nadajući se da će smanjiti oteklinu.
Pa onda bereš trputac po travama okolo i probaš isto to s tim, jer su babe rekle da je on za to. Kreneš se prirodi u nekom trenutku. Znači smor žešći. Sva tvoja dnevna rutina, opuštenost, fleksibilnost nestaje. Jer em si u bolovima, em imaš puno procedure i posla oko svega toga jer si pokušavaš olakšati. Ništa ne pomaže, u očaju se javljaš raznim travarima, bioenergijama. Bio sam na 4 različita tretmana, kod 3 različite osobe. Svi uzimaju novce, nitko ne pomaže zapravo. I nemojte sad misliti da nisam išao kod doktora na vrijeme. Jesam. Ali mi moja doktorica opće prakse, tadašnja, nije mogla pomoći. Kad je skužila da se to proširilo s prvog prsta na drugi, rekla mi je: Dario, to nije gljivica, moramo te slati negdje dalje, ali ne znam gdje da te šaljem, korona je, niko te neće primiti. Onda mi je probala dati uputnicu hitno. S tom uputnicom kad sam došao u Karlovcu kod gospođe dermatolog, ona me prvo izvrijeđala da ko sam ja i kako se ja usuđujem doći njoj s uputnicom hitno. Moje opravdanje je da mjesecima ne mogu obući tenisice, da su mi prsti otečeni, nokti otpali, da sam u bolovima, njoj nisu bili dovoljan razlog za uputnicu hitno. Nakon što me 5 minuta vrijeđala i izgalamila se na mene, izbacila sve svoje frustracije koje sam ja onako vojnički odslušao, kraju sam ju pitao jel me može bar pogledat kad sam već sad tu. Njezin odgovor je bio da me nema šta gledat, jer njezino dugogodišnje iskustvo joj već odavde s vrata govori da su to 98% gljivice. I da to moram mazati i biti strpljiv. I da joj se više nisam pojavio s uputnicom hitno i nek ju prestanem zamarati jer će me tužit. Zamisli to. Otišao sam i više joj se nikad nisam vratio. To me neki dan zvala frendica koja je bila kod nje i ista stvar. Znači isti scenarij. 4 godine kasnije ova je i dalje idiot prema ljudima. Nabrala ju je već na vratima. I šta je najgore, frendica otišla u jednu privatnu polikliniku u Karlovcu nakon ovog iskustva i ova ju tamo dočeka. Opet. Znači, takav neprofesionalizam i ne osoba radi i privatno, što znači da platiš da te netko izvrijeđa i ne riješi problem. Onak, da me taca slušala i primila, možda ne bi to otišlo toliko daleko. Šta ne? Kužim da neke stvari možda nije lako dijagnosticirat, ali jebimo mater, budi osoba. Za ovo nije kriv zdravstveni sustav, ovo je neodgojena osoba koja možda ima svoje probleme neke privatne i onda ih na bolesnim ljudima istresa i liječi svoje frustracije, Jel to normalno? Nije. Ali dobro, dosta Karlovčana zapravo zna da nemamo poštenog dermatologa, još. I tu onda idemo u Zagrebe, Vinogradska, Rebro, sve to gdje parking ne možeš nikad naći, ali ideš. Išao sam čak i privatno, di god, želiš si pomoć. I koliko god sam tretirao, bilo je sve gore i gore i gore. Samo se širilo, s prsta na prst. Znači, faza očaj. Anita je bila trudna, ima svoje muke, zabrinuta za mene, uskoro će nam doći i David. Ja na rubu očaja, ne mogu stati na noge, ne mogu niš. Jedino što mi je pomagalo bilo je Nataša iz Pedisana u Karlovcu, koja mi je jednom tjedno bušila nokte i stiskala van gnoj. Zamisli to, fuj. Ali samo da mi oslobodi pritisak i time smanji upalu. Mislim, ja to zovem gnoj, ne znam šta je bilo, ali smrdilo je i žena to nije htjela ni naplatiti jer kao htjela mi je pomoć, bilo joj je žao. Uglavnom, stigla je jesen, ja ne mogu obući tenisice, tipa do 11. mjeseca sam išao u Japankama, po kiši i po svemu, Jebi ga, nosiš broj 47, nije baš da možeš kupiti 2-3 broja veću tenisicu dok su noge otečene. Još su međuvremenu počelo širiti na ruke, krajem godine. Znači očaj mi raste, na rubu sam, neću ni izgovorit. Natašin posao oko mene sve zahtjevniji. I spomenula mi je da si googlam doktoricu Bosnić, što je hrvatski Dr. House. I sad kao u mirovini je, nekad je bila na Rebru, ali kao možda ju možeš googlat, možda ima negdje privatno. To sam i napravio, bila je u nekoj poliklinici, 1000 kuna me koštao pregled. I znači u roku prve minute razgovora mi je rekla da je to psorijatični artritis. Ne postoji lijek za to je za cijeli život, neće me izliječit, ali postoje terapije koje to mogu staviti pod kontrolu i moći ću se vratiti normalnom životu. Potaknut pritiskom drugih koji su mi govorili da moram promijeniti način života, prehranu i sve to nešto, pitao sam ju. Ona kao vrstni imunolog mi je rekla: Dario, to je autoimuna bolest koju imaju i vegani i mesojedi i bez obzira kako živite, gdje živite, što jedete. To je tako. Vi promijenite što god mislite da trebate da se vi osjećate bolje, ali najvažnije je da se pomirite s tim da je to vaša bolest, da ćete živjeti s njom ostatak života. Bam, direktno u glavu.
uputila me na Rebro kod moje sadašnje doktorice, imunolog koja me vodi, i napomenula da ne moram više dolaziti kod nje, sad imam dijagnozu, čemu da trošim novca. Što je zapravo prekrasno od nje, jer realno, nije trebala, mogla me isto must u nedogled. I od tada je život zapravo postao malo lakši. A bilo je odvratno razdoblje, znači ja vam ne mogu opisati kako su ti prsti izgledali na rukama i nogama, i nokti, i taj gnoj, i svaka čast Nataši, i imam slike, pokazao bi vam ih, ali mislim da će vam se želudac dignuti, jer ja samo dok se sjetim je već muka. Za vas stvarno znatiželjne, ukucite samo u Google psorijatični artritis ili na primjer daktilitis, to je baš to kad pogodi te jagodice, zglobove i nokte, znači daktilitis. Ali nije za svakoga, bolje ne gledati ako ne treba, evo. Ali kako god, uglavnom nakon doktorice Bostić je život postao malo lakši, jer sam odradio ciljanih niz pretraga da se vidi jesam li pogodan za tu biološku terapiju. Ukratko, to su injekcije koje si moraš davati svakih tipa 2 tjedna ili svakih mjesec dana, zavisi koju dobiješ. I to ti malo preprogramira imunološki sustav, znaš. Jer kao on se zapravo poremetio i radi krivo, branite od nekih stvari od kojih ne bi trebao, ili ne brani uopće na nekim dijelovima i slično, jer tijelo malo je van balansa i zato ti se događa to što ti se događa, ne? Ti biološki lijekovi su jako skupi i pokriva ih tvoje osnovno zdravstveno osiguranje, to da, u Hrvatskoj. Bosna i Srbija, koliko znam, nisu te sreće, još, ali svejedno nije ih lako ni dobit, jer su jako skupi, a nije svatko jak slučaj za to, jel? Ja sam odmah prošao na povjerenstvu, jer nije samo ružno, kao bolesna koža i krastava i slično, nego su zahvaćeni zglobovi što otežava svakodnevni život, pa sam dobio Cosentyx 300 mg. Već nakon 3. injekcije su mi se prsti vratili u normalu. Nokti su počeli opet rasti, na rukama se sve popravilo u roku pola godine, na nogama evo tek nakon 2 godine opet imam nokte koje mogu rezati, znači, wow. Život je opet bio dobar, na kratko zapravo, jer točno godinu dana nakon korištenja Cosentyxa počeo sam dobivati serije proljeva. Da budem najiskreniji, u toj istoj godini sam uzeo u pravilnim razmacima i 3 doze Pfizera, što znam da su mišljenja podijeljena, ali u tom trenutku je meni kao autoimunom bolesniku rečeno, direktno od moje doktorice, da za mene korona može biti dosta opasna i da bi se svakako preporuča cjepivo. Je li bilo pogrešno ili nije, ne znam. Možda samo cjepivo po sebi nije, možda nije dobro bilo u kombinaciji s tim Cosentyxom, ne znam. Trenutno i nebitno za ovu priču, jer već znamo šta mislimo o cjepivima, i vi za i vi protiv, jel? Kako god je do toga došlo, to je sad bilo tu i moralo se rješavati dalje. Znači, serije proljeva, kad kažem serije proljeva, mislim na tipa 10 do 15 proljeva dnevno. I prvo sam se normalno pokušavao izliječiti sa štapićima, dvopekima, ampremjuhom, čajevima i tako dalje. Pa sam onda tražio neke travare i malo žešće čajeve. Pa sam na kraju, svaka 2 tjedna otišao na hitnu na infuziju, jer tablete koje sam dobio nisu pomagale. Nakon što sam 3 mjeseca trpio to, više nisam išao na hitnu Karlovac, nego sam otišao na hitnu Fran Mihaljević. I tamo su me hospitalizirali, momentalno. Tjedan dana sam bio tamo, sumnjali su da imam tog nekog parazita, koji bi za mene značio smrtnu opasnost, jer sam autoimuni bolesnik. Nakon što ga nisu uspjeli dokazati, kroz niz pretraga u tjedan dana, a obradili su me od do, valjda sa svim živim što su imali na raspolaganju, onda su me poslali na Rebro. Pa sam tamo bio još tjedan dana, parazit očito nije bio, idemo dalje, jel? Sad sumnjuju na upalnu bolest crijeva, pa ajmo dodatne pretrage, jer to se često zna pojaviti uz autoimunu bolest, često onda ide još jedna, jel? I najvjerojatnije je to Crohnova bolest. Isto niz pretraga, neke i ponovljene, hoćeš kolonoskopija, hoćeš gastroskopija, hoćeš na budno, hoćeš na uspavano. Sve je to invazivno i iscrpljujuće, da ne spominjem proljevi i dalje traju, ali očajan si i trpiš, doma je mala beba, bojiš se da ju više nećeš vidjet, uplašen si, slab, nikakav, sam, u Zagrebu si, nisi jako daleko od doma, ali si daleko, ljudi te zovu, ne da ti se pričat s njima, s nikim, jedan dio rodbine ti dođe,
Drugi dio rodbine ti se ni ne javi, ali ti svima njima moraš ipak poslije u svatove i rođendane i te njima bitne dane u životu, jel? Isto je i s prijateljima, to je onak tužan period, jer nije ti do nikoga, a boli te kad ti se ne jave. Stvarno nije teško pasti u depresiju. I uglavnom da skratim, dugo već traje ovo pričanje. Poslan sam doma, malo se smirilo, pod terapijom sam bio i pod posebnom prehranom i tako sam morao nastaviti, jel? Bio sam doma još jedno 2 tjedna, oporavljao se, jedva se kretao, jer su mi mišići atrofirali, znači zamisli, to je bio period korone, tad se iz sobe u bolnici nije smjelo izaći, znači 2 tjedna ležanja u krevetu, Isuse Božice, pa za ubice, I doma sam bio na posebnoj prehrani i na lijekovima i opet mi krene serija proljeva, znači, ne mogu više, ne mogu. Jedan mi je bratić rekao za te hladne tuševe, nešto što mi je spominjao i prije zapravo, ali sam ga sprdao s tim Hari Krishna forama, a sad na rubu očaja rekao daj, dofuraj mi tu knjigu da vidim kaj to je. Dofurao mi je knjigu Wim Hofa, znači progutao sam ju za 2 dana i doslovno mi je rekao kaj te košta probat. Znači sve si već probao, dao hrpu love, prehrana, lijekovi, meditacije, bioenergije, travari, sve si probao. Probaj i ovo, 2 tjedna, možda ti bude kaj lakše, daj šansu. I jesam. Doslovno sam tak si i sam shvatio, rekao ne košta ništa, I pomoglo je. Znači od tog dana, kad sam krenuo sa vježbama disanja i hladnim tuševima, koje sam postepeno svakih par dana povećavao za 10 sekundi, znači sa pol minute došao do 2, od tog dana do dan danas nikad nisam više imao proljev. Znači već 2 godine. I ne samo to, svaki nalaz krvi, nalaz stolice bio je idealan. Znači one vrijednosti u zlatnoj sredini, nit preblizu dole, nit preblizu gore. Magnet crijeva, ko da se ništa nije dogodilo. Ultrazvuk crijeva, isto tako. Znači pregled kontrastom, isto. Znači, čudo. I evo, tako sam došao do tih hladnih kupki, s kojima sam vas počastio s onim videom od 10 minuta koji ste jedva gledali i zgražali se. Znači, to nije čarobni lijek, to nije nešto što ćete izliječiti, ali kaže Wim Hof i znanstvenici to već godinama i sve više zapravo potvrđuju, da će ti kod puno bolesti ublažiti simptome, jer djeluje protuupalno. U jednom trenutku u cijelom tom procesu su me skinuli sa terapije za psoriatični artritis, jer nisu znali što mi se događa s crijevima i što to izaziva. Imao sam za terapiju Salofalk tablete, nešto što je kao Coandol, ali za crijeva. Ali i to su mi maknuli kroz koji mjesec. I sve u svemu, ne samo da mi se proljevi nisu nikad vratili, nego od kad sam počeo Wim Hofati i sve to, više nikad nisam bio bolestan. Tipa prehlada i sve te sezonske stvari koje bi me svake godine hvatale, i većinu, to više ništa. A čak smo imali situaciju nedavno da su mi i žena i mali doma kašljali u krevetu u facu, spavamo zajedno, ili sve to. Oni kure, 2 tjedna, meni niš. Ali psorijaza je buknula opet u nekom trenutku, jače, po licu i po rukama. I to je bilo zapravo prije 1 godinu dana kad više nisam imao pristup hladnoj vodi toliko, jel? Znači bilo je ljeto, tuševi hladni više nisu bili hladni toliko, rijeke su se ugrijale, sunce je pomagalo, ali kako ga je bilo sve manje, onog pravog ljetnog, koža bi divljala. Tako da sam poslije ljeta nastavio ići na Koranu, jednom tjedno, i kako se temperatura vode spuštala, iz tjedan u tjedan, tako mi je bilo sve bolje. I onda je opet došlo ljeto, i opet je sve buknulo na koži. Pa sam si kupio onu kacu koju ste vidjeli u onom videu i u škrinji počeo raditi led i onda se jednom tjednom bučnem na par minuta i iskreno dosta se popravilo toga. Za jedno 80% mi se sve smirilo. Sad, jel slučajnost ili stvarno pomaže, evo ne znam. Ali znam da sam stvarno svašta probao i prilagoditi prehranu, i prestat pit, i razne lijekove, i trave, i bioenergije, i meditacije. Nema valjda što nisam probao. Ništa nije pomagalo, a sve me koštalo. Ovo je praktički besplatno i zglobovi ne bole, crijeva su odlično, jedem i pijem sve i živim ko prije, koža je relativno mirna, imam neke faze upala malo na šakama i na tjemenu, ali to rješavam kremama ili recimo kokosovim uljem za tjeme. Kupaš malo glavu u tome, kad omekša tjeme, utrljaš to pa iščešljavaš češljem te krastice i mrtvu kožu. Znači užas je to i proces, i traje, i trebaš vrijeme za to.
Ali ono, puno je sad sve to bolje i sve je pod kontrolom. I znam da već dugo pričamo i stat ćemo sada, ali želim samo reći da ako ima još nekih pitanja u vezi ovoga, za vas koji se borite s nečim sličnim ili istim tim, ili znate nekog takvog, budemo to riješili, odgovorit ću na pitanja kroz onaj video što znamo nekad vikendom kavu popit na mom YouTube kanalu. I isto tako internet je pun svega toga o hladnim tuševima i ledenim kupkama i vježbama disanja, ali ako želite mogu napraviti video i o tome, to mi napišite u komentar ako vas zanima. I to je u principu to za sad. Lajkajte mi video kao znak podrške za ovo što radim, tagirajte nekog u komentaru kog mislite da bi mu moglo pomoć, da zna više o tome. Šerajte, jel? I pretplatite mi se na YouTube kanal. Hvala vam naprijed, hvala na pažnji. Ako se borite s nečim sličnim, sretno. Znam da je teško, vjerujte mi, znam, naporno, iscrpljujuće. A ne smiješ ni kukat, jer uvijek ima netko ko se bori s nečim gorim, ono, znaš. A ovo je kao sam koža. Fučka što? Kremica je gotovo. Ni blizu, ni blizu. Psorijaza je jako zajebana stvar i kak može izbijati izvana na kožu, tak može iznutra na organe, tako da... A problem je u tome što je dobar dio života isto ne kužiš i ignoriraš, jer ono, bude mala neka flekica, zalječiš s kremom pa se pojavi negdje drugdje za godinu dana i tak. I onda kad bukne, onda gotovo, onda nemaš kaj, onda postaje jako veliki i težak problem. Tako da, vjerujte mi, znam da je teško. I stvarno, kad kažem sretno, mislim sretno. Ali to je to za sad. Čujemo se u drugom videu. Aj bok. Pa. هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكة الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه